SAUL CANELO ALVAREZ DMITRII BIVOL. SAUL CANELO ALVAREZ versus DMITRII BIVOL, ang bigating laban na talagang inaabangan ng karamihan. Gaganapin sa Amerika ngayong linggo, Mayo 8. Challenger itong si Canelo sa nasabing laban. Balak niyang kunin ang titulong hawak-hawak ni Bivol na WBA Super Light Heavyweight na titulo. Undefeated champion itong Ruso na si Bivol. May kasalukuyang malinis na kartada na 19 wins, 0 loss, 11 via knockout. 31 ang edad at may tangkad na 6 feet. Habang itong pambato ng Mexico na kasalukuyang pound for pound at kinukonsiderang pinakamagaling sa larangan ng boxing ngayon ay may impresibo din na kartada na 57 wins, only 1 defeat, 39 via knockout, 31 din ang edad at may tangkad na 5'8". Dihado sa pustahan itong si Bivol. Dagdag koleksyon lang daw ito ni Canelo. Kahit daw malaki itong Ruso ay easy win lang daw ni Canelo ang titulo. Pero may iilan din na nagsasabing hindi basta-basta itong si Bivol. Malakas at may pambihirang galing din daw na talagang susubok sa tibay ng Meksikano. Si Canelo na din mismo ang nagsabing mahirap ang fighting style nitong si Bivol, kaya talagang pinaghahandaan daw niya ito ng todo. Kung manalo si Canelo dito, ay garantisadong makikita natin sa pangatlong pagkakataon ang labang Triple G versus Canelo Alvarez. Pero kakayanin kaya talaga ni Canelo itong undefeated champion ng light heavyweight division? Mamantsahan kaya niya ang malinis na kartada? O isang upset win mula sa Ruso ang ating makikita? Sabay nating tignan ang ilan sa mga highlights ng kani-kanilang mga laban. Down, second knockdown. Right uppercut continues to land. There's a perfect straight right hand, and surely it's more vibrant in there tonight. You want to see more American champions? We have to get our amateur. Down goes Pereira, and you can see people. Barbie not gonna let him continue. Oh boy, ball's in there. Might be ready to go. And he's gone. Canelo. 283 боя у Бивола и 78 у Кларксона по печени. Дмитрий Бивол наносит. Ну и еще прямой удар передней рукой. Ну а силовые это все, может быть, даже превзошло. Oh, and there it is. A third time. He normally doesn't get up. Boom! Right there, those shots. I tell you, Todd. Good right hand, put it up, and a wonderful blistering. Lot of punches, and he's going to go down here in the first round. Cedric Agnew. Really impressive that burst from Bivol. And one big left hook over the top, and one from the other side. And he doesn't like it, Agnew. Play here. Right over the top, right hand, kind of faked him with the jab. Maybe in the... Dañado ya el rostro de Camechis, del griego de oro, que recibe esa mano izquierda. Muy bien a la hora de tirar golpes, piensa las cosas, mantiene un buen ritmo de trabajo. Estados Unidos le va a ir bien, le deseamos todo lo mejor y sin lugar a dudas es una gran promesa del boxeo mexicano. When he does land a punch and bother Alvarez. He seems like he's dead tired. Like that. Good combination by Alvarez. But what it did do was tie Bivol up, but there's a minute and a half to go, and the Russian is looking to pour it on here. And lovely walks him onto right hand as well, chopped up the really good right hand down, the accuracy was there. He's able to protection from Bivol. 10 seconds or so ago, and right at the very end here, he's looking to really pour it on. And shots getting through there, and maybe one. Yeah, there's not much he can do. That was a headshot, down he goes to the body, and that should do it. It's over. That is it. Yeah, there's not much he can do. That was a headshot, down he goes to the body, and that should do it. It's over. And again, Kane, could Jackson try to throw a right hand? Oh, it's down. Right hand put in. Again, it's all that, just that punching through the tag, it's right through. Solid shots. Oh, there he was. That was the opening he was waiting for. And that's concludes it. That's 3 unanswered punches, 4, 5, 6. He can end it. It's all over. As the referee was stepping in, Dave, he was landing his 13th
Gloves down. Daring Angulo to come and try to knock him out. That's real good power index. Title. When I landed the punch, I knew the fight probably over. 10 seconds left in the round, and referee Joe Clark. He had Lopez against the ropes and in some trouble. Remember, Lopez had been down 3 straight rounds, so Good stoppage. yeah, there's context to this. Although Lopez had very good moments. Rhodes gets dropped. Referee stops. Единого момента опасного. Силовые и джебы. Напоминаю, что прямой удар передней рукой, ну а силовые это все оставшиеся другие удары. Очередной нокдаун. Нет, все, бой остановлен. Что ж, я думаю, что выступление... But without any velocity, Alvarez is teeing off. Y volvió con derecha. Otra derecha terrible. No va más. Sabíamos quién era. Ahí va la derecha. Поскольку соперник особого сопротивления не оказывает, то и Дмитрий особой опасности не чувствует здесь. В такой защите болельщик. Мы говорили перед эфиром о том, что нужно быть что-то с головой. Больно, сделал больно, сделал больно. En forma de Oper. Una toma Mauricio Medina Rodríguez en el timón de la producción. Víctor de la Vega. Y ahí, señor. Lo conectó en el botón, en el centro de la picada y aquí vemos. Ух ты, хорошо навстречу провалил. Еще раз добавил. Заставил. Пасет его, гон, конечно, не дожмет, но концовка однозначно забивал. Куда-то выбрасывает туда. Да нет, ну абсолютно. Сбоку такая стыки-духа у него. То левое, то правое, у головы, сбоку. Все время. En la frente de este hombre que está aturdido y que regresa y que baja los guantes. Se le doblaron las piernas a Michel Rosales y lo sabe el Canelo, que va hacia el frente disparando a la derecha recta, intentando castigar con el gancho y avientan desde su esquina. And he's very good at controlling the distance. And Consecao goes down in the second round. I agree. Oh, Consecao's down again. You know, he doesn't want to be an opponent. Another in the black. These fights, Consecao down again right in front of us. Referee Jack Reese. Combinación excepcional. La mano izquierda en forma de gancho. Se le fueron las piernas a Pinzón. No hay piernas. Se lanza con todo el Canelo. Buen derechazo. Está lastimado Pinzón. Cae a la mano otra vez. Y ahora sí. Está completo este joven. Está patío. Ahí vemos la derecha. Le da en la frente. Ahí ya tenía lastimado a Pinzón. Piensa. Pero dice nada. Aquí está presente y el Canelo lo castiga. Pero no le es suficiente. ¡El golpe! Parece que ya está acabando con Paco Violana. Lo acaba de conectar. Y tiene que right at each other, and here's some good work by Alvarez. 3 nice right hands and an uppercut. Some of Alvarez's better work in the fight. And he stunned Gonzalez. Gonzalez hurt for the first time in the fight, and there it is. Muchas veces el resultado de ella cuando detienen la pelea. Petición de lo que fue este asalto, ya estaba muy lastimado. Este peleador argentino no aguantó el... Aguantó el poder. A Rafael Romero por decisión dividida en 8 asaltos en Santo Domingo. Eso fue allá, sí, en Santo Domingo. ¡Uy!
Se retiró del boxeo, vamos a ver la repetición. ¡Uy! Al hígado. No, papi, no. No. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 100,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.